dam la pathenin phat phai mu sawa a gateway channa online Bible study pan thei ding ayum sivin ama sapet penin phat phala dam nai peo pathin thangwan han lang chule online Bible study journey hi pathin lung senin ahung machal hung ki machal salin akha tuni hi atin guest speaker tidam Pr.Thangboi Delhi akona chule Dr. Boinu Amazon now some kind of boy at the end some kind of le hung lut mai the hin hung lut lo la hi la kilo men ama cho phat sa phat kong lo wang kong lo te de e kong zau de at the end a ke phalam tim le jengen ma hung lut nen tin chele adang dang hi tu ni mail tha hi om hi na in tu ni a speaker ding pa ama ti lo hi mail tha hi om hi in ipa phat pan na dinga tu Chongneo ana ki si na ama te jong le ke man phat pan na ding en taw na khat hin nei ka ding Bible study work ana ki pan te ni bon vin yum na chi wa ana ki ngi tin ke ma taw na hin nei ka te ki pa ve pa kai na lung se na nei chan wa tu ni ni tha jong pa ma sa ka taw naw le ku vin lo ling ta ke ya pa kai online Bible study ho on hom cha hi jong leveng pa kai a kham a hi ti a chu ka he thei to mu wa ule naw khat lan ni ki tir kho to dinga kana ki ge lol la kana ki ho lim bang vin ka hum ma cha le vin tu ni na gateway channa online Bible study phat te ho jong kamang ki thei ta vin hei le phat phat dam na nei pe jevin na ko ma ki pa thu ka sei na he a chunung tin tu ni tha hin na thua ko na pakai kapu Jacob min leya len la ya tu hil ho ai lo le ke chi nang ma thu thing te ho a ko na he hung ki sil di ka hi vin ka phat chompi di ka ki ne mo vin chule na lagaw thing ki thu pi na ka ngai cha vin hi ji chun ong ho lim ding Pr.Thangboi na tha pu hi in chule Dr. Boinu hin ke ma ta jing jong na wan chi na lagaw thing in nei ki thu pi wa chule tuni la hung pang zo se ade a ka su pi te ho zo dam de bin anang man na ko ya chule alung thim ko na ho ti a ka ki ho lim na ho hi ka phat ki bin pakai nang man phat the nei bu ti bin ka taw ki na he na thu hi in adi in pakai thil zo se sanga chung nung ku ngai sa le kho sa ji a ka ki ho lim de wa hi zin thil ai boy theo thil dang dang lungel dang dang ko nei chom khana vin lung lu ta cham cha yong la kong ki man khom na di wa na la gau thengin pakai thil se lo le thil dang dang ho ko na nang man nei chom khana wa dam se la ka ki chai kit ka se wa la gau vin nei pi vin ti aka phan ho la ki ho zo sin na khona hung ki thana changa cho hat chunung pakai su mina ka hung tau hi amen ki pa me tu hin tu nin ta pha nei man pi dio Pr.Thangboi hau kip ama pha na piu tin ama in pha nan chai ting le ama hi 20 minutes itiu hin 20 an kho kal jong le anangai thi mutin 20 masanga an chai kha yong le i khot ana be ngoi tinum na che ven ye chu ama phat hi ki phalam lo hila an lo dingin pathen pathe bu chang pomena phan hin kilo ta le tin pastor pu phat kan pe ki pau me za thei ve za thei no vai mu a ki za thầy vi amasan hitabong phat phai piwa pathin ka thangba in chule adin pastor boy hi in gel dojin kidang yong ka sain aji chu Delhi boina dim se de kituin in song boina ke hilowa deng sunga da za na ki bui jing hin yong lai chila theidinga kong ki gon theyong ka ki pa khop se ne pathin ka thangba in ho zo se e ngai lu wa pathin mi ngai lu na Krista Jesu minin chibai ka hin bole tunia stadium hi James sunga hi in James bung
li focus ibat diu chu chang sagila chang gate chu focus ai ibol diu hi ichi masanga iga seino mu chu bible hi kisim jing nan ai lo le pathen thu tu lai de hi easily whatsapp hen lang ai lo le thildang danga ki mujinga hi hin la akim ho hi thugil ta nga na hi ei man concentration ne ai sim lo chu chu mai tai pathen thu hi ha thana thang ai tai ho la di dia christian ho da di dia ayong la tunin I het saw hen lang iza saw hen lang ipi tang la ki hin kham khama chu I ke holim dim ka de ne amasan james le khathot hi athu pi dan hi iti thu pi ham mi ti ai le james le khathot ani ki ji la ya athu pi dan pa cha khat sei do hi chalai context chu james le khathot hi athu pi dan importance of james letter of james cho hi le hi chalai khanga ata san ho pathin mi ngai lu na krista jisu ta san ho judaism ko na christian hung lu ho ti taw te pakai su nung zui ho ding de dia chu thu pi pen hin hi chalai khanga chu martyr ki ti chu ta san tha hung lu ja ki tha ki do na ai lo le bol sol hi masanga christian o ana tha chu heaven ji ta wa ki tha na gim nei lom chom pu na hi bangin amo hin hasat pakai su ta san ho chun hasat gan theina za chum chum na tho hin hi chiwa tho lo wa het thei dol chu english pawn ki sei le economic persecution ki ti na pakai su krista ta san je wa ne le cha ki hol na ai lo le sil la chen nei lo le in chen lo chen ki ti ho abol ho hi chan gam khana gan thei we ne ta san tha nei je wa chu abal oppression min miong chun avat ni ma su ni ma no mo he chi lai khanga chu ichi james le kha thot ki ji lai ta ki ji na ho ko mai abal ata san loi ho chu ha sat gan theina ji a chi chaw he na thil thum chu he na ha sat gan theina ji a chi chaw he hi cha sat gan theina chu ta san tha job ji wa chu ai wai seu economic persecution he oppression he abal le ta san tha ju ji wa chu gan theina chu i ho ma sang la ya pathin oi ani ki ti we ne christian ti yong an ha sei thei pu christian ti sei pa min sei thei hi min pu pa te kistan ham ki ti na ai cha lut ho chu a chi kistan lo ho homi doi choi ho chu na su gan theu ne chi ta bang chu mo na thu he ti chu gel do hi ki chlai pen ta le kha ki thot na james letter ki ji na abi doi hi pham sia ata san ho chu ki thu khom diu aban le ki hu to diu ding dat diu ti chu bi doi ai wang hi chi abi doi penu chu lo thin ta lo min a che chaw win i pi ham le sit lung ngai na ai lo le am ho lung nup nup na ta sana ku ni a thadai be hi chi ta bang khat chu anom khai ai wa james le kha thot a ki ji na pi pen ta hi ata san ho chu ki thu khom wa a ki thu tu na wa ko chu din dat duty de na pe na chu ni ki ji he ti chu main hint james le kha thot ani ki ji chu chu he tu na banin hung lew han it takes you hi james bung li hi bung som toka bung git toka bo hi hon tunia text ai vat yo hen hi chiwa I vat diwai de chu pathin thu hi isim phat le hen ni pi ham bible heta heading mai hi lowa kin ipi apply ka bol hi ham ti pa na applicable bible dim set kisim na cho somewhere point khat le ni hi applicable hi ji chu apply the ball the ba ji chu ya chu tunia yong hi ipi apply the ball the wam ti chu igel gil divin de yom hen ya chu igel gil na di ba chun athu hi ga sim le han bung khana kon in bung li chang khana kon in sim khat bin sim do ta ding ka te phaten na ngai na ban noi to ki ho the ti ne ban noi to ki na la wa gal ki sat kina na ho hi ho yang kun ham ati zo do zo natiba lawa nupsa ngai chat na ho ki sat tu na ko na chu hilo hamati he chi nei se chunga ila wa ki sat no ho yang kun ham ti mi hinga ko na hung kun do he tis mi dang ngo lo chu cha wa cha ai lo le thil dang pathin ai lo le satan zo ngo lo lai chu chi wa ngo hi ho ai ho ta sang ngai chat na ko na hung kun he tis
ani na chu natiba la uwa nom sa na ngai cha na ho kisa tu hi cho ko na sung kun hi lo khamati ne nang hon na ngai cha win ahin la na nei pu ve tu na that ji win thang sit na bol ji win ahin la na nei thei ji pu ve na ki naw win na kisa tu ji ve ahin la na thum ji lo ji win na nei thei pu ve hi chi lai hin focus hi hoi tai va nai le mi hin khat chun ilung ngai cha subut hit na dinga chu sum hol na lam ta nei la go hol na lam ta thit na chi nai hol na lam ta sum hol na ri chi mi that de wa ho na dinga na tong lo yong chu hi chu pathin to kinai him lo mi ai ne su i gel do ngai aba na chu ve kit lo chun na thu mun ahin la na mu ji pu ve na thum ahin na thum lo ji wa na nei lo he ti so pathin ko mai thum i nei hi le ei man nei ta nge ta i nei na dinga struggle i bol hi a ki he ti hi he yo ngai cái mà chính ta nghe thêm ta nghe ta ít cái hà bỏ nào bắt thiên ông kỳ đồng luôn ai lo khu chỉ sum cái mua nghe ta sum hòn à bảy cái tay cái bây bắt thiên mà có mà ông tao mình lo bảy cái bị này ông cho hin la bắt thiên nó sẽ chỉ ba text nó sẽ biến hình bắt thiên có mà nó thu mua vài lẽ nó thu mua cho nó cái bị tao thu cái tiền cho mỗi thu mà lung yêu ta mua đinh đô la thu ngay hết nè thì chỉ khát cho mình nàyอีหอนจงอีจ้าเตียวคนเนี่ยที่จะเห็นทุ่มตอนเลยกินไงตัวที่นี่เจ๊กิปีเลยพันตีหูกิปีโจ้อ่ะทุ่มตรงสิขี้โม่ปีโลโจ้น่ะที่จะต้องบอกงาจุปะเทียนจงเห็นอีจ้ากิทุ่มตรงเลยอีทุ่มดิ้งดอร์อ่ะฮีดิ้งดอร์จ้าค่ะจุอีทุ่มข้าพันเลยอีกิปีได้เห็นอีไงจ้าจะรู้สิจุอีกิปีจริงเกยได้ไงเลยจน then God is too good เนี่ยพยองเลยจนงอนหลังอาทิตย์จ้ะอีหอนจงอีจ้าเตียวทุ่มตรงสิจุมีโมบายเด็ดอ่ะเด็กจะน่าจุโมบายลิเปียวอ่ะอ่ะแบบนุ่มจะนี่แบบสาวไว้คนนึงจิจุทิลพายเลยจิตต้องบอกจุปะเทียนอีหัวที่ไงอ่ะผาหนักกว่ายุ่งสายปะเทียนนี่อ่ะผากว่าจุอีจิป้าจุอีกทุ่มตัวอยู่จุทุบีนะอีอ่ะผาหนักกว่าสาจุอีจอมตัวเดียวป้าอยู่จุทุบีนะอีจิช่วยเห็นอ่ะบ้านละอ่ะบ้านน่ะจุซิมกินไหนเลยว่ามีจอนสิหัวที่ทำบ้านน้อยตัวเกี่ยวเทียปะเทียนตัวกี่กาลนะอาหินเฮ็ดลูกให้มาตีเนี่ยนี่สิจงหิอีวันไหนเลยอาบุงเหียบุงลอยหินนุ่มไอโหตีนอาศัยกินหินไล่จีอาดังหัวเท็กซ์ไอวันไหนเลยไม่จอนเสียหัวตีอาศัยนะไม่จอนเสียหัวจะว่าไม่จอนเสียตีหิอตีหิตาสังไงจัดนั่นละมานุ่มไอหินอากิสสีภาษาละหินอากิสสีอีตาสายหินอากิสสีสิจูอันลังขันอาศัยดึงอาตาสานุ่มไอหินภาษาละหินอาแก่โลว่าahin hunuk ma mong hoti nai ni pa hi hi ji a chu koi hilewan noi to ki ho thei go a chu pathin gala ki sima he ti ya chu wan noi to ki ho thei ki ti pa hi epi ham gel thu deu le han mi o se to ki chom de din umon ati na wan noi to ki ho thei ti hi chi ba wan noi to ki ho thei ho ata sa ki san jong care to lo wa wan noi to ki ho thei ki ti so ji chu adi lo he tai na hisi pa chu numei hi na pasal hi na chu pathin specialize in the most secret and the most beautiful gift of God as a man and human being man and a woman ti na chu mei hi na pasal hi na pa hi hi chi san na ki chem thang thei ho chu chalai ta chu ki se nai ya chu open to everybody not caring her or his own life ti na hi cho ta bang chu ban noi ti ho thei ti pa chu hi cho chu ai ki den aba nai su simai le hi ji a chu ko hilawan noi to ki ho thei go a chu pathin gala ki sima he te ole na lungge lo wa chu pathin le khabu thu hi mo a ki se ya na ngai to hamati ne pathin hin i ta sa hui abana chu simran aman ilung sungo wa a chen sa thagau chu thangsin a e de yu a hi ti hi pathin mi him ta sa sungai pathin thagau cheng ya chu i tau pha jong la hin ei ma hi ta sa hi ki thunun na i thagau le pathin isunga cheng pathin thagau le pathin thagau pathin hi na pa chu connection ki bola ki tau na hi chu i bol thei pha da tau na ti ta chu ki du le ti gel du ngai ya chu tau ki ti hi formally ai ga mo tau chu thu chom hen adi ta tau ki ti chu na sunga thagau le
ประเทศละเก้าจู่กี่หกเทงไงฮิจันยาจู่อีเต่าเทพัดเลยจู่เต่านั่งกิลดีตาหงดิยาจู่ตัวเนี่ยคุยสนิทกี่บ่นมุ่งจู่นั่นสุงาละเก้าเจงจู่แล้วประเทศละเก้าจู่นั่งกี่คอนเนคสายนะนั่นเต่าพัดเลยไอ้รู้แล้วเต่าพัดเหตุการณ์มั่วเต่าครับฮิจีอีกี่โฮลดิวอีกี่โฮลกิลดิวเดต้าเนี่ยอ่ะบันเลยอีเต่าพัดเลยจู่ไอ้มาลุงได้กุยทุนนั่นที่ไงเต่าผมไอ้รู้แล้วประเทศนี้ไอ้หัวพัดนั่นที่ไงอาเซียนอีหัวขันตรงนั่นที่ไงอาเซียนซาคนนี้จุดข้านั่นที่ไงจู่อีเต่าครับนะอีหัวลุงได้ทุนนั่นที่ไงเต่าจริงๆว่าเลยจู่ไอ้ว่าไอ้เสียมาจู่จับปังหัวอันนู้นป้าหินะเดี๋ยวสิอีเปิดให้รู้บังอาจู่อีทุนดูสิจู่อีกี่ปีจู่รู้เหตุจู่ general understanding เห็นอีหัวอีสาเตตัว relationship กับคนนั้นเหตุที่ประเทศตัวอีหัว relationship กับยาจู่อีเต่าพระนุ่นเลยประเทศนี้ไอ้ดิ่งอา plan คนนี้นี่สิปัจจุบันข้าในดิ่งไอ้เต่านี่จู่เต่าเน่าทุกปีเป็นนี่ดิ่งกาลาอีเหตุที่รู้ว่าอีกี่เวกอีเวนต์โดนดิ่งอาอีเต่าจู่เอเลยจู่ daily routine นี่ท่าตาจู่อีเต่าที่ผ่านในประเทศนี้อีเจนดิ่งโดนคนนี้อีจุดนั่นดิ่งว่าจู่อีเต่าดิ่งไงไอ้เจ้าจู่ประเทศนี้สุงาทักเอาเจียงป่าหีไอ้อีเนี่ยเนี่ยอ่ะไม่จู่หินทักเอาจู่เห็นนะปีจู่อีจู่มีดังกอมาจีดิ่งสตันกอมาจีดิ่งโน้มเลย direct ตาเสียอ่ะบ้านน่าจู่เวกิดเลยฮันจุดที่สร้างเงินลุงเสียไอ้ปีเบียจอวินเหปะไก่ประเทศจุนไอ้มหาอิทากาวูกิดอนเซลงนักมุ่งตรงเลยประเทศนี้ลุงเสียในไอ้ปีเบียเป้าจู่เฮ็ดเสียงยังไงเนี่ยยี่จุประเทศแล้วขบวนประเทศนี้มีกิเลสสาหัสจู่อะไรถูกจินมีน้อยนุ่งหอมีกิเลสสาหัสจู่ลุงเสียน่ะเป็นจีดีน่ะเสียนะยี่จุประเทศก็มากินเอ็มสากิตีเลยประเทศก็มากิเลส any form of pride ถ้าเขากิเลสดีนี่จู่ไบเบิลเลยนะเทนยาสุมีอีกำป้าวากิเลสไอ้เราเลยอินเลยกูจะทำไอ้เราเลยอีหอยจะทำไอ้เราเลยขัดจิตจะทำอีกอย่าง any form of pride ที่วางให้ประเทศนี้น่าดีรู้เหตุจู่อีเหตุหอยเสียเดียวอีจู่เห็นเด่นอีจู่ต้องคิดตัวชุนอีเหตุเช่นเดียวกันเสียกิจเลยคริสเตียนหัวบุญละไงเสียเป็นนะจู่คริสเตียนหัวอโมได้ด้านลำตะกุยทุนนั่นดิ่งอ่ะอันนี้กี่หำบอลไหลตะประเทศได้ลำฮอลลงอีจู่คริสเตียนอีจู่เจมส์นั่นสิทธิ์ลายอายุวัยเสียบังว่าจู่คริสเตียนหัวอโมหัวได้ลำละมากี่ทุนนุ่นโน้มเห็นที่จะอามาได้ลำมาอามาได้ลำสูบุตรเห็นนั่นดิ่งอ่ะกี่หำบอลน่ะอากูน่ะกี่สิอาประเทศลุงลำฮอลเดียวอะไรสานะอาจีเลขัดเจมส์เลขัดเจมส์เลขัดอีกขัดเหตุที่จู่อีเหตุเดียวไงที่จู่อีหัวตู้ตัวยัง applicable เห็นไรนะอามาเลยคริสเตียนหัวอโมหัวกี่กากี่กัลตัวนะกี่นานะกี่ทั้งทิพนะจุเล่กี่ทุธาตัวนะกี่ติวเตกี่ทุธาตัวนะกี่ที่สุดอัฐวาฮิกี่ดูว่าอีพิฮัมอากี่ตัวลงน่า maybe อีโจจู่กี่ทุธาตัวนะกี่ตีเนี่ยนะฮิจันกี่ยาจู่อันนั้นเองเว้ยเนี่ยจุเล่ทุไอ้จู่อีปีเจสิว่ามันแต่ทุตาหุ่งโดนั่นดิ่งอ่ะกี่ทุธาตัวนะอันนี้อยู่อาเกี่ยวกับอยู่ให้กี่ตีนะอีเหตุที่มัวจู่ฮิจิไลขังอาจู่เจมส์เลยขบวนนี้กี่จิไลขังอาจู่คริสเตียนหัวอย่างนี้จันย้ำขนาดนี้กี่เอียงบอลตัวเหตุอีจู่เท็กซัสกี่มุดว่าเนี่ยไบเบิลคูลกิลหัวกูนะ reference หัวกูนะกี่มุดหินละกี่ตัวมอนบุลเอเวจินนะจู่เจมส์น่ะเสียดอจู่ evil impulse of desire นะ evil impulse of desire ที่จู่มีหินกี่ตีหินมีหินกี่หิวังอ่ะ evil impulse of desire ที่จู่อีกคำไอ้มันอิงไอ้จัดประเทศละง่ายฮิโลไอ้มาได้เดียกี่จนุ่มจู่กินนี่ข้าจีเนี่ยที่จะป้าจู่ evil impulse กินกี่สิเนี่ยมีหินไงจัดสูบุตรดิ้งดอยละตุนั่นจีไอ้อติเป็นเนี่ยที่อาจู่อีเต่าพระนูเลยเห็นอีจีว่าอากิเซนอาเห็นไบเบิลที่มอนะเซนขัดนะจนวันนู้นตัวกี่หัวเทียนท็อปิกอินเดียไอ้วันscholar หัวเซนขัดนะจนอาศัยคนโดนอากูน่าถอยดำนักอาศัยหิ้วหอยไหลหำอาศัยจู่หอยไหลหำที่จู่หุ่งคนโดนนะจู่มีหิ้งอิตาซาอิลุงเกลไอ้มาดีไซน์ละจีป้าจู่อาศัยหุ่งคนโดนนะกี่ถอยดำนะจู่พิหามตีแรงตัวไบเบิลจังกับบ้านะ
pathin kom na yo na ti pa hi chalai hi ki thoi dam na hi ta ni pathin kom nei ding thu an sei pa hi pung sagi achun vele han chutia hi je chun nang ho pathin thun nungun ati ne english achun iti ji am tile chang sagi na chun pathin thun nungun ti sangan submit yourself therefore to the Lord pathin na kipelu no ne ti na ya chu evil aset hung kun na chu hoya hung kun ham tile ita sa chung ma ma chu ita sa chung ma ma ko na su thil si hung kun e ma lunggela ko na thil si hung kun hi cha hi chi hi je achu pathin ko ma ikifum lut wa ikipi lut du cho de pathin ko ma ikifum lut masat no le then next what he says is resist the debility akiti na chuti ye chun pathin ko na jun I ho pa wa chun ahin dia bol wang chu thet bolun le thu fin ati so na pathin ko ma na ki submit pathin ko ma na lut masat no wa le you don't have the power to resist it ya chu bung sagi in asai na pa is very important part ije tu na I gel gel chu mihin I hi na wa hi pathin ko ma pathin imu chen naw Krista Jesu a chu ikifum lut tengu le chon set na diabol tha na satan thil bol theina chu ido zo du chu tile ido zo do de he na aba na chu ni piti ki tam tile bungget na chun pathin kom na yun chu tile ama na ho kom hung nai dinga hi wo mi chon sio na khut su thengun chu tile lung tho nei ho chu jong le lung tho nei ho na lung thing na lung su thengun hi chlai pen ta hi peng thau ve na ti na peng thau ve na ti ye chun minute som ni yong thing ding ai tan I thei I sei no pi penu chu point to mi sei no mo tu nya ding thu khumkhana chu thu is that I sei nung wa chu thil seung ko na chu mi him ta sa sung he ti he ding ai I ho desire our own self desire I cha ko na thil seung ko na hi pathin dei lam chut kha ding dei lo wa gel lo wa ei mo ho lung dei de ya plan ki go no wa hau sat na ding ta chi na ding ta thi na di ta ai lo le I pi ta ki go no wa pathin in a phading I gon pi chut kha ding gong lo wa ai ma dei de ki go na pa cho hi chi su bu na ding ai tau pha no le chu pathin lung dei lo ai tau hau ye chun tu na I tau di diu ka dei ka sei nom chu I tau pha no le I het lo wa pathin ko mai tau now si pham I het lo wa I ven them de ding ai tau now khat hi in most important chu I thagau ta pathin thagau ke ho ngai hin at the same time pathin in ai ho dinga khuni asim I chut hoi na dio ana sem sa chu I chut do na te te chu ya chu pa kai su tau chu a thi ko na chu thi gan thei na thu nom lo hin hin la na thu hi na ti sa na ya chu kin ka de hi chi hin pathin hi yong le nang thu thu nei pu yin I ti wa I ki ngap tha diu submit ki board da pen tha nei nei di a ban le pathin kom nei ding ama kom bel lut ding pathin kom I bel lut lo wa ama kom I lut lo wa le I ti jong le satan ki ti chu I ho di zo di hi lo chu I ho hat na ya chu pathin ai ki pe lut ma sat wa le pathin ai ki pe lut naw chun pathin lung sit thagau tha na ko na chu satan I zo zo di chu ti lo le zo lo do di chu thil thum chu mel chi tu nya hi chi chu conclusion in sei hi tin ye chun tu nya tu thang za wa zo se pathin in phat thei bo vin tin I tau di dio nga ye I ho lung dei gu thun na ding ai tau sang win pathin lung dei e ho ding a pathin in footprint ana sem sa chu chu kha na ding tau hi tin jing ka ni tha I ho ki ven them lo na di wa I ven pathin thagau ni ven do ne ai tau di wa hi aban le pathin ko ma submission ki ti chu I chon set now I phun diu chon set ki ti pha la mi atam do na za no mi tu lai ye chu mi ki ni ki boi so ka hin la na chon set ne pen ta I chon set ne pen ta chu in sung mi ki ho thei lo yong ma te hang ki ho thei lo yong ate amo ki ho thei lo yong ai lo la na het lo ka na mu nei kwa na mu da kha dong no mai thei I cho ta wang chu na ki su tha ngai na ai chi pha la chun cha ko na chu pathin nung thai na I mu thei do he ti chu I sei no mu he tin hi chun chil thum mel chi tin pathin ko mi nei lo le satan chu I ti ong I zo lo do hin pathin kom na yun submit yourself to God ti chu I bol dio I chu pin tha na thu han lang I pi thu yong le I bol ma sat wa cha ko na chu diabol tha na satan tha na chu inan zo de wa hi in chu le taw na ki ti chu ka sei manga chu pathin in footprint sim sa chu I zui dio ngai ti chu ka ha sei thim tai na bel bel focus sei chen hi chan chu tu ni tha bible study ai sei no mo hin tin sei hel se war ke ngai da mo hin tin ka ki pe pastor pu hin pi yong la taw na khat hin mang ka ti taw ti lung se them thagau thing pathin
các chỉ bảo về phát phản hình biểu diễn tu nia chỉ lại zoom service sang sao dấu sẽ ở điện và thiền năng man nó xiêm bị hình khoa các khăn tông nó điều cái mặt trang nó điều nó xiêm sa chu chút khác nó tê đi ngang năng mà có mà tao gì thùng gì cái hết thìว่าcái mà họ lung đấy để gửi thuần tiếng là năng mà lung thấy nó đi ngang cái chọn nó đi đổ cái thuần nó đi bên năng mà tao gì thùng gì này biểu bên là chú cái là năng mà có mà cái chụp phùm đụng là năng mà có mà không đụng tiếng rồi Satan kiti chu nang ma tha na ka zo diu hin ke mo tha na ka zo zo lu chu nang ma na pan ting la ka zo thiu he ti tha ban nei gal do sa ben la pa then ipi la na lung set na he pi na hi nang ma ka be lu ti lo bin na sat na ayong ka hui do zo pu bin jin ka hui do na thiu pa then nang ma hin be la ka thu sei ka kam chang su ho hi na thu to ki tu ding in aza ho zo se ding in phat the ni bon Krista ji su na ka taw amen ke ki pa pa then phat the bu ta itu kesa di lawak logum de time punctual up form se je ilung tim chi bin khun na bin ting lamang na ngan tin ipi le yung ki tha pa ring ka ti ama ki chai zo le hung pang ding ma he post spine in screen oh span lung se ten sharing hi enable in board yo screen sharing ka ga bol no me post span ai za le screen sharing enable in board yo screen sharing ka bol no me na chika chen host disable screen sharing akitin ai pi yong le hung screen sharing hi host pa hi board thing like expose everything okay ka screen share bol na mu thewa ka screen hi nam imu thewai hello tu a so hung ki go pe to ai hung ki mu ki go hi ai a ki mu pan te tu sun main ki mu ta hung ki mu ta tu sun me on screen to a so ki mu ta okay hi screen sharing in bowling ka ting ka ball kha lo hin tu nin try in ball phaning ka ting ki paum te in James le khabua heading up point mota point thum Pr.Thangboi a konin ngai tha ta vin hi cho chang thum se yong chu ga ngan si jing thi hinan yong le ke hin kana gela chu chapter 5 bowling a kong ki gela hi in dom lia neukat ana veo hitin ka screen hin mu thei tau chuna okay in Kova it's restricted life restricted poi modan au na ki ti hi ai ma nok nok ki thum ding ai lo le ai ma lung ngai cha jo si thuma ipi lo pha na la si na nu tam ta yang hi ki umen na ahin pathin lung de a taw na iman diu da hi zui diwa poi mota ahi danan sein ki paum the jingin in ka sei ding hi living out faith ita sanu chu in kho wa mu theile het thia om na dinga poi kan sei de hin ajo ting le Dr. Boinu in achoma man an sei ding hin tin ama me se right topic post lockdown ja how do we get change for a new normal life
lockdown cái chạy rồi Christian hin khoai có iman điều ai lâu lẽ poi mò đàn họ man hin sein tin hi hi James le outline ti dinga hi in hi outline pa han zo PDF ai lâu lẽ PowerPoint mà hi cái mà hin share cái đình cái ting achom lam ta in anjo pastor pan cover the an cover agam hai ta an hi yong le hi he ta do in anasim the anasim mutin anjo lang le ke man hin ta do kitang ka ting it's yong hi outline mama hi in chapter 5 na kin ka say nom hi forwarded to le perseverance in suffering hi kain say ding chapter 1 hi akithe khandan ka say masangin abonin chanin minute somni sunga cover di hin ngai tong ka ting James an panan say ma bangin ama hi martyr an hi hin songa ni kisat di hi hin scholars ho had danai lo la reference akimudung ji achu 44 AD ama hi anathi hi atin Josephus ki teachers early church father Phat 62 AD atin IP jona hangpi in 44 AD atin chule akiji kum hi it was written between 45 to 48 AD akitin Wikipedia chun 62 AD atikin na Josephus to in ang kito ja kini ahin la tuni la email chi diu wa lom khat chu James le khabu ki hi it's a deductive kitin I lo le instructions teaching done in aumin ama thuji hi it's moreover like teaching I lo le instruction to be I lo le hil theme na ki hil na hi in chapter 1 hi verse 1 apana 27 aumin verse 1 apana hin even a hi le anjoa pastor pana seima banga chu Christian Judaism akuna Christian hung hi ho Jewish believers na Jewish Christian ho I lo le pen thana di ta nei ho koma de sana address anaki bol da no ki sein chule verse 2 apana 17 hi even a hele trials and temptations hebna itabang hebna ham ti ho I lo le ichi hebna ko na hi itabang hebna ko na hi ti kiven da ham iti hoido da ham thagau thingpan pina iti tauna le thumna iti icha ko na hi ki hoido da ham ti so sein that means tu lai context a say dinga chu gan thi ha san nei to pau hi how do you take it na eman iti ikila am pathenin ni tabang gan thi ha san nei hi maybe let us take as an experience of joy in this trial COVID-19 na ichi thapna alo lagan Bible achun thapna tam pi ki in chapter 1 verse 2 apana 17 lang chi na hele ahin la ka se nom pen chu gan thei na izat to jong lew khan hi chi gan thei na ho hi pathin mi nai thu ham ting wale ni khat le aga ai mu di wa hi ti pa chu se nom hi 18 apana 27 hi the word of God pathin thu hing ti da ham e ngai le ngai izau wa hi le chule practicable do dan it we have to hear it the word of God we have to practice the word of God na azato practice body kop do dan he verse 18 upon 27 chapter 2 he 1 upon 26 he even he le verse 1 upon 13 he the condemnation of partiality na sinei lang nei kiti hi Christian hin kho a ni tam ta in mai phavet na ai lo le sinei lang nei tam ta hi a umin aum da po in church politics hi mi kon khana se le the highest politics feel adinga church politics ti yong ki umin ita banga chu partiality ki ti hi thing tai se a hi le chon set khat long chu hi in aji chu miu se long khana kilung si thailo ke ngai lu thailo ti ta bang aki omen ya chu what we should do is to forsake favoritism na to forsake partiality ki ti inun sunuwa pathin lung de hin khoi man deu apoi modan chu chapter 2 verse 1 upon 13 ge ki zi in verse 14 upon 26 in faith and work na ta san le na to ti hi ki sein ta san ki ti hi ho hin kho Christian hin kho tha pan sa hi na yong hi ta san nei nei tinga le gal zor ke gal zo the hi chap na ki ti hi
ta pathin ta san nan tu ho dinga chu ai theilo mong he na jon pastor pa na sen satan ki mai pu dinga hi mi hem thi san pu e ho hi na le e ho hat na wanga ki so na de e ma cham lo hi hi ja chu chi ta san na pa hi pathin ta san na pa nei wa hi le hi chi chun ga le zo sa de wa hi ti su se wa hi ya chu ta san na ki ti hi James in na sa ta san na ne ya na to nei lo chu pan na be hi ti so amana se pa hi Martin Luther yang na sa ta na se chu ki le chapter 3 verse he 1 upon 18 omen 1 upon 12 ahin that tongue I lay hi neo cha hi in ahin la it's very poisonous he chi lay hi neo cha hi wanga he chi lay hin thilen ta tong the ti da no hi at say in akimu in so we need to use it and we need to control our tongue na we need to use it in a right way we need to use it in a godly way we need to use it for the benefit of others mi dang ho phat chom na ding pathin thua ke ho lim na ding ki til kho na ding ki sei phat na ding ki to sat na ding ai lo la thil pha man ding ai chule verses 13 up na 18 hin chi na ki ti chi na ngai cha chun thu min ki pe ding a hi ti ki sei ye chen chi na ki ti hi pathina ko na hung ko na hi ti hi James le khabu a proverb ma chuna say na ki say na an hin la James he it's another proverb for of the New Testament ti jong ki say ya chu wisdom chi na ki ti hi apoi mo hi Christian hin kho a e chi na ki ti hi mi to pathin ta san lo ho to pathin ta san na thua ki ho ti ting yong la chi na ki ngai chai ya chu mo sin pathin ki ma hi le ki pe ka hin thu sei jiong ka he pun ipiti ka sei da ma ti a pathin sa adon ko na chu chỉ phốt phận nên cái mình nó sẽ đi cái bị đến hết đi, chỉ bao nhiêu cái chỉ nó bao nhiêu pathina cô nào không ai hiện pathina nó bị tiếng ai lẽ when we attain that wisdom from God we will succeed na if họ gặp rồi điều hiện đi so chapter 3 I say no mày chapter 4 I know look cái leo gần verses 1 to 12 Ivet cái này lẽ submit yourself to God and so in pastor Panan say pathin kuna cái bị lụt điều point more than say ta in chỉ lẽ learning patience in an instant age in khova thô hạn na le thô kim na iza nom zong la I thô hạn thei diu ichi thô hạn thei na pa ka Yesu ham example khat na thô hạn na pa James zong hi mi thô hạn ta hi a thô hạn ja chu so nga ke se li ge a cho ma hin ham le thu na hian nang ai lo le tai tom na hian nang hiong le akam chenga khat cha po lo hi ti chu akimu in na ya chu we have to learn patience in a Christian life ti khat chu hi as chapter 5 ik ho lim na di wa ka sei nom chu how do we live out our faith in this pandemic lockdown na how it le chi ta san na pa hi gan the ha san na la sat chunga hi hitabang ito lai ta wa hi it how do we get out of it ai lo le ipti hi chila chu ikitol wa iti ki pui diu ham ti chi hung ki chai zo te yong le chi ta san na pa chi chana ai pui diu ham ti hi I sei no ma hi ya chu lockdown sunga hi mi tam ta hin ne lecha sema ki saboi loi la sa thu sia ki saboi loi ai lo la loi la pai to chatting a ki saboi loi ai lo la lungin gan the he so ja so lungboi ja so mi tam ta thina man na wa to ta na ega bana le Bollywood star Susan Kitipa ho yong siga bana hele because of some depression na itabanga pandemic sunga dinga ta san na ki ti hi ama le ma ki ta san zo to lo khat na chu le ni na chu pathin rong ta san zo to lo athum na chu aloya pa yong ta san zo to lo ichi ta san na thuma nei lo pha na zo ma yong chu thina na tu ya chu ichi ta san na pa hi hitabang pandemic lockdown gan the na ha san na lo lai wa hi chin na san na chunga hi pathina ki nga ya pathi ta san lo wa le hi chi alam thung zo lo de hi dan hi het sa hi ja chu hi chi we need faith na strong faith ngai chaw ve ti hi se no mai hi chapter 5 fa chun ai ho ku ki Bible milimum pa chun athu hi even ai le mi ho gi sal na ki ti in chule thu hat le taw na ki ti in hi chite ni la yong chun thu hat le taw na pa hi taw na poi modan chule ta san na poi modan pa hi isei no mai chapter 5 hi chang som ni au min chang som ni la hin even na hi le verse 1 up na 6 hi prayer with faith ta san na taw na ki ti pa hi na sa ta asei na au min
Ija achu tasan na itaw diu dan is say na diwa hin verse 1 apa na hin kasim thei chan hin siming kating chule anjo ting le anni na pan an chi kit na ten verse 5 1 na achan chapter 5 1 na achan tu mi ho hon ngai ju ven na chu wa he su gan te hung lung ding ho ji in kap un lang mawun na nei zo siu amun mang tan na pon sil zo siu lungin anetai na sanadang kau thi e so win ane heng so tan hi chi thi e chu nang ho do na het to sa apanga mei ka mei chal banga na ta san zo ane gam ding a hi na ta san ho zong mei ka ai lo le tu la ya ti se da lung le thing e in ane ta banga na ne chai pi hel ru he ti cho a danger da chuna he cho he kilit sa pi thei lo a hi dan chu chila hi kim a hi ya chu nang hon la ninu nunga ding go na kholovin ven na lo lai zuwa chang at sum thala ho do ha na bolo wa to man na pe lo chun kho asamin hi chi chang an ho khosap ogin hat chung nong pakai na be nga alut tai na be ngin alut tai na ngo le si chunga nom sale ning hing in na chengon ki thaina gan tha ni khwa tha ding bangin na ki wa thau che we nang hon midi pa chu thi mo na chanun na that ta ve aman la na do thu po ve ati chena chu na hi le pathin ko ma taw na ki ti hi hitia e ho dei da na hi lo le ining in no mai ne nom ki bola in khoyong chu pathin thua phat pi nom lo he la busy schedule ki nei the ai lo le na sumla pai hol na ham in chen lo chen sem na ham ai lo le thil dang ni bui pia pathin thu na sa mai in nei te nga le ta sa na pa chu pathin ta san na pa chu aum poi ti hi ai pathin ta san ho chen pathin thu hi agi ngun a ki chao be hi chi pathin ta san na taw na nei di te nga hele imzo si sumila imzo si da tha a pathin ang sunga ki pilu na taw hi ya chu ai ma ding gela boi pi lo wa pathin thu le la ai lo la pathin thu hi ha sta i boi pi a ta san te nga la pathin lung thei na hin kho chu nei thi te nga le taw na chu pathin in sam the do rong hin te ti chu hi chu le verse 7 apa na 12 chun exhortation to be patient thu hat le taw na thu han na dinga thu pe thu tem na le taw na hi in chubana chun 13 apa na 20 chun prayer and healing of sick hi chu taw na damo ve si adinga taw na hi chapter 7 sorry chapter 5 verse 7 apa na 12 pa hi Christian hin khwading a poimo ta kha chu hi ti hi sei nom vi na hi ipizina mi ti ai le lung han lung ton ki ti hi miau se na ki nei lung han lung ton ji hin mi tam ta tol thal ang ki men pathin do ma bol yang tam ta ki men pathinin gau sat changa tam ta yong a we need to be patient lo ting a hi le patient nei lo juda is karot bang chu ama le ama ki team zo to lo wa sum le pai ngai cha na ai lo le alung thim chu satanin an lep kha pha na chu ta san di ta nei to lo wa alung thim zo se chu pat satanin an lep pha na chu ain khuwa chu chi patience pa chu am lo pha na aman azui apathin pa jeng yong chu agal mi ho ko ma an pe do ho ji ga ve na hi le ama hin thu hat na hi anei lo dan ham ti hi he mu thein au skile verses 13 apa na 20 hi be na la ba su gan thei thu umam he su gan thei thu umam itabang he su ham itabang gan thei ham sumle pa ya gan thei ham ne le cha gan thei ham ai lo le ulen au ki ngai lun na tha sam ji a he so thu ham gan thei thu ham ti ya chu Christian hin kwai tabang he su gan thei thu te nga hi le pathini bela ngain pathin ko mata san nei pu mai taw ngai ti hi James le khabun hi no mai na lawa da mo omam au ma hi le ama cha ho bung pa ho ko hen ama hon ama cha pa kai minin hau hen taw piu hen chu ti le ta san zala taw na chun adam mo pa cha hu pa pa kai ama kai tho ding chon se na bol kha jong le ki chungai dam chang ding a hi atu thing hi pathin ei phat thei bu han la hi chi bai sei no mu chu ka so bi te ho gan thei he so na hi tam ta hi tho ta ve ine wa pa na
ai lo le khusung veng sung lever ham in sung lever ham hobung lever ham hoi lai na to na yang chu loi le pai ai lo le chunga hoa kuna vet nem na noi si na ai lo le partiality ham ai lo le i ham khat ja chu ken thi he so tam ta hi thu diu hi two context a say ding chun hi chi COVID-19 ji a gen thi thu wa lockdown a i mu wa po do thei lo chapang yong school kai thei lo nu le pao na tong thei lo salary cut nei ki chule government na tong hen company na tong hi jong le i gen thei thu na ha sat thu na hi ve na hi le pathin thu na sei chu ita bang gen thei thu a he su thu ma le ama chu pa ho ko han nang ki tau pi han ki tau pi sa han chu ti le ama in hi chi gan thei he su na a thu na ho yong chu pathinin ama dinga phat thena pi ding chule a chon sin nom kha yong le dam na pi ding gan thei he su na yong chu all jang na nei de ti hi a sei na he ya chi ta bang gan thei he su na thu ni wa hi pathin i gel do wa pathin ko mi bel ting wa le hi chi pathin chun i ta san ji wa chu i tau nau chu sa na hi le bol mo anei lo hi ti hi sei no ma he ya chu ka su pe te ho na lo wa thu ta a ko na lam vai au ma ama chu khat to win a hin le pui kit le hi ta bang chon set kham khat alam vai na ko na hin le pui kin chu lam vai pa hagau chu thina ko na hu do ja chu chon sin na tam pi yong ki khu pi dinga hi ha thi mu win ati chu ya chu i het sunu le i thei sunu wa hi khalani ki thu pi wa ta sa le thaga vai ki por khom wa i ki loi khom wa pathin thuai ki man khom ting wa le i la wa pathin chenga hi i chi pathin chun i bon chawa pathe i bo diu hi ti hi ta san nei ta san la len ta nei ta ai khoi man jong jing diu chu tu ni ni tha i chi ta san na pa apoi mo dan i ta bang gen ti he su la ya ta san na i nei diu le taw na hin khoi man diu i ta bangin na sat na hi chi sanga kho zot tam ta hung mai the nan tin hi ta bang gen ti a san in to new zong le pathin hi ta san na i nei te ngai le hi chi all jang na ngai jang na gel thim na le i he su gan the na chu pathin in ai thu hu te ngai le a ki ngai jang the ti hi ta san divin kanoma ma jengin hi ji chun iki do diu chu is wealth evil nei la go ai lo la house na hi chon sin ham sum la pa ya lung lu no hi chon sin ham sum kol ve ho hi chon sin ham hi chi chon sin hi mong hi zong le ai la pathin sanga hi ta bong ai kho sa when they become addicted to wealth na itabang ho hin ha kho sa pathin thu na sa talowa ain chending alo chending subla pa hin kho sa ahum te nga hele hi chi house na le nei la go hi chon sin hung hi thei sumla pa yong chon sin hung hi thei a hi ahin la phala ma mang ho dinga chu evil a hi poi chon sin a hi poi thil palo a hi poi ti a hi ya chu James in hi chi le khabu a hin second coming of Christ pathin hung kit na dinga iki gon deu dan neo khat remind able dan win kamu in chile paka yesu in sermon of mount pathin in an hil na le hu ho edin chilan remind hung ki bol kin to be patient do not grumble and in suffering and patience tribulations produce perseverance to han in galzon le thilpa ipive sins and forgiveness chon sit ngai dam thim na tauna pathin mina tauna hin chon sit ngai dam na aume ita sano pathin hin I chon sit now I phun ting wa hele I chi chon sit ngai dam na kyu hilovin ta sadam mona yong ngai dam na ai pithevin dam na ai pitheve ti hi chule how we need to pray how we need to have live live out a faith life na ta san na hin kho tao na hin khoi ti man diu ham ti apoi mo dan chu so si chu chapter 5 a hi le khab bo imu ve ti chu chom lam ta ti da ma kan sei hin tin ka sei hil ka sei hling lal om jong le anaki he thi mutin question jong neo kana bol in hi jong le hi cho chu all le ana ki ve tan tin tu ni la a James le khabu a pastor Pr.Thangboi in ain sei na ba na ken jong thei chana het suna kan sei na chun I chan chun ke man hin chai ki ring kating pathin hinga cham cha hi yong le ki pa thu sei ke nan tin a ki chei le nu Boinu Dr. Boinu in Phat an kilo ki ding kan temin ke ma taw na hin nei ka te ka ki pa ve pakai na thua kuna ki tel kho thia kom jewin
na thu zalin nang ma ka nei kha ji vin wang pha ka kisa vin na min ka thangwa vin hi pakai ta san na hin kho poi mo dan le kain kho ma hi ta san na nei ta in kho kaman wa hi le he su gan the nei zan hung thung jong le ka tho zo diu gal zo na ka nei diu chile wa na na hin jong ki pa man nei pi diu hi ka he vin ka ki remind ki na vin tu ne la in na thua ko na pakai cham cha ka keu lim na wa ka bon cha vin angai zo si ding en pat the na hung hi ta hen ti in na min thangwa ko min pakai so min kaung ta ve amen tu in a chei na phat dingin Dr.Boinu ama phat ana piu tin ama in phat an chei ting le ite chu phat chei na hong ta an tin tu in ama phat kan pe e ki pa e ki zanam za e ki pa omen amas kenin Pathen Thangboi ma han lang tabang phat chan kize Pastor Lalneo in ahin say chun phat in pe chun ka ki phalamin pastor ni ki ka phata Pathen thua train ki ka kan tabanga share kan bol chu ka ki phalamin yong le ki on experience apat ka reflection bo ka hin share ding hin chom cha point phat dong tan la sot lo ding ahin chuba na ka ki phalam phong nomin Friday chan chun ka chapang ho khat PhD viva aboarding ze chun kana boy pin kana ki gong man him chule Friday zana pa Saturday ni ki gong han ka ti ke la ka chapa hung dam mo ke in tu ni zong chun ni ha lang chan chun doctor ka puyun tang chu tu chanaw hi kap kap na lai him te chun de bang te na hung ki gong man po in hyong le member hon Pathen mina ni na het them deu ka hin pawin ka hin temin point atam zo chu pastor Lalneo le pastor Thangboi hoi ta in ahin sei pi tawin ka sei be se zong ngai ta point yong la chi group a hi ka share nom ta khat omin chu tu ni la ka hin share nomin Pathen ko ma kana tauna chi prayer chi Bible study group a ko na hi ang ki sa dan ka share ka ga bon chi chu hi le university na akito ze chun class khat thu iga sei na dinong kun le khatam pi akisim zin le khaputam te na ki prepare zin khatwe kalungel khata ka ga gel khat chu hele ki le set chi na hi lo le set in to na ini hol na dinga zong hin le khat za hi kisim ahin Bible epia ton so da e ma dinga phachom din khat chu koi mo pen zo hi phat hi anaki pe zo lo khadem ti ka gel ze en nu khat aki hi to na ma aki to le nu khat chapang ni naw sen ni ki nei ze chun chi Bible study ga zaw di ho zong cho ha sa in en Pathenin phat epia Pathenin lem chang ta in chi lockdown chule coronavirus chi pandemic ho ze hin ta banga online na Bible study group ho he ang ki bol panin tikeu se chu hilawin nalnewin a timing an bol he phama ma in na ta ata no pi no pha lai ta ki wa nai lang hi teng le epia ka chapa therapy ta hi delhi a hi ma hi zena ka hu in amma therapy ho he ki chai man zin chin ha lang ki man lang ai hi thein a timing ong cha hoi ma mai in chule aman pastor Lalnewin ta banga Bible study ho hi ahin bon ho hi ki amasanga kanan ka lunggela an khat ka taw na khat Pathen insan pi ta bang ka kilain ati zen Pathen ka thang ba in chule pastor Lalneo chungom ki pathu ka sen ya ka taw na khat ama akonin taw na khat hun ki sa nin ki zen ahin se zong chung ka ki pa in ka ki ram ban ka ki pa ma mai chu ka se no me hin chu hin le point thum ka ga point thum le li tabang tino ta ka hin sem a hin chi tampin chi James book of James a ki say ho hi ipi a detail ta awang chu pastor ten in a hin say hi ta in ken ka ga say be nom chu hi le ipi a tu lai I hewin le set chan chule mi chenga in komandan ho zong aki khel ma ta in
chỉ ako na hi pia tam ta in asay ziu chu hi le hoin aki kai lo ze in hagaw hin ko ha zo ta poi a hi lo le pathian aki ho da no aza chomin anom zo poi ti hong aki say ze in ahin chi covid ako na what can I learn from this pandemic na as a Christian as a believer hi ipi kidinga kitil ho na hi lo le kidinga pathian ta ka hi ekatina atu ipi question challenge umam ti kan ha gyal pen ahin mitam ta injong igyal yu kata san azi cho masang banga ho in ke kai thei talo chubana amasang banga community worship e ho tribal ho dinga chu community worship chu imo mama ahin chota bang chu hi thei talo ahin che a hi e ho dinga hi very testing time na church it's an pathian dinga hi lo le chi it's an hi idin de ham ti hi akites na patem na hat ahin cha hi ipi ahi wangken positive ta ka gel khat lo le thil phalanga ka gel khat chi le point number 1 na chi le it's an opportunity to live out our faith na ale James azong hi tam ta ipia commentary and one says even James the book of James the Old Testament proverb tabanga New Testament if you are in a new clothing proverb tabanga het is na tabanga to it's the pandemic it's an opportunity to live out our faith na it tabang chana pathiandinga idin that ram chule ifit hi itabanga pathiandinga I had one chule ho ina ki kom thei ta hi ong le bia inia wa pat in Sunday school ong in anaki kain pathian tu iza zengun na pathian tu sei ho them ta emila de chun inei thawin amho tu sei izawin pathian wa choila isawin tam ta ki za zeng ahem I want to like ta hi we have an opportunity to live out our faith na to iza ho to practical ta I bol building chance akine chule a life zong ichan gea ichan idin ham ichan ipha ham tiong hi reflect na pha ko name na chi James ga khela le pathianin ade dan chu itabang ham itabang ni elole itabang Christian chu pathianin ade ham tio chu lalneo to pastor Pr.Thangboi chu ahin share han ta in verse ikatibele those who consider themselves religious and do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves and their religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. And to let Tinal has a matun patien koma at home la api in here. To ho even let if you have it's an if it a Christian life he is sama it's an he if you have to raise to if patam he ele assess ki bon de ngai phata hin sabana pastor Lalneo to pastor Pr.Thangboi no ahin say ta in if you to like ahi tam ta ne din cha ding nei lo chubana ni lungelong ha sa ta na to na emi delhia tu pe da hi delhia ka mo hin delhia zong emi ho tam ta hi na to ako na ki haisa so ta kum som ta bang an tong ta ho zong chu force haisa ti zong case atama tam ahin amo ta bang dinga chu lungim uma hin zila cha zong anei ta o inlanga ga ki mo le ding chula inlanga zong Manipur apat hu hodinga to state zong kinet pi thebe se zong ket lo e abana ipi chal ding ham ipi chate kini asa ding ham te gel zong hin ko tam hin tabang phada to depression zong nungel long chi hel the ahin chai khatla khatia ikitil kho the ya mai chang ta ikitil kho the lo zong le taw na bi a hi khatla khathi itaw pi thizim het James akono aniki mudain represent yung relevant kasama na in sila tulay COVID pandemic zin ni khat hi zong ya tam the in India gam kyo helloin mun tina ni khat hi sang som sang asing singa thi zel ahin cha hin to James chapter 4 verse 14 in a simda also relevant ma mind what is your life
you are a mist that appear for a little while and then vanish atin na. Ahin abanat itibolding ten anaki bolzin chikum tukum mahi chika bol doding kum kitlet chika bolding kachate hitai lekha kasing sading tabangai hung doding chi ministry tabang ai lo le chi chani ka boldit ahi mihem hina to plan ya ide ya hingding dana he anaki gelsi ahin chi James chapter 4 in ahin say bangin hin po hi in ta hi lo dan chile e khota lo dan pathen khola zinga zing ai lo la second kha zawa zong ipi ding hamon hi lo dan tu chung COVID-19 ai lo la coronavirus in mitam ta hung be hin po hung be hin kitche sa ma man ati ti kum ipi ha chile le set in thupi ta agel gam thupi ta anaki gel USA ho hile chile van leng ho hile mihem tilsem thupi ta agel hong I machi hilowin if you this virus have really controlled everything na if it's chat thilawa asim so okay zen ahin na chu hile and if you invincible ahilo le tilin imachan ato kha thilo dinga igel chi virus may men tai a control thale pathian dinga chi macha hilo ding dan ta in chenin chi ze chun if Christian te dinga tha if thupi ta in gel ni se da thupi ta in gel gam thupi ta in gel chile million minal thupi ta in gel ho sam hi if lấy set là hình aki hình dễ chun ipia lấy set gel dan dan hin an ki gel zin hin Christian cha khat Christian cha hin na pathian cha khat hin na chu I ho perspective hi lấy set mi hem ho perspective to akiba lo anai dan ti ho thai in hi sai chu hin point khat ke da chu last point na chu tu chung pandemic pandemic zin newspaper ang in simliu kata asanin migrant hotam ta akholanga akilewin aze chu Delhi munaka umze chu Delhi experience ta saying that tam ta in langa akilewin lampia akenga wa aloy umun ta ipia lampia avana wa alel walzin athiloy umeti newspaper an kisimin chi tampi apot Delhi ako na hitampi apot le epia na tong dingong hung ki ba in chi ahi mi ho sa tam ta in noi se ta na vet ho chu am ho chu nga anaki nga ada na hilole they realized that how dependent they were on them na epia chi ahi ka gel do khat chu hile epia is niam khat hi na chu isanga niam zo khat chu ai lo le e chunga kinga khat chu noi se nom na zo an om zin na adi esen 18 hal mi sign call le vai ho na ha bolun cas system hong an nei se hen sanga niam zo sanga vai zo hi ze chun noi se ver an na ver hen ahin chi tam ta hung po do phaden na to hong acha the ta pon abol nom ho in sunga an na tonga hung ki thopi ding mai zo amu zo ta povin cha chun dependent an hi dan chile khat mi hem hi khat la khat ki to sat to khat la khat hi chunga hi how dependent we are on each other ti hi an ki hedo zi pon granted an ki la to zi na mi gen the tam ta po zen hi house tam ta zong an aboy lo he on pia made a hi lo le in sunga made nei talo a hi lo le in sunga pia carpentry work may bol theitalo chal theitalo ti hong tam ta hi complain about so in cha hi Christian hi na iga gel do di chila khala hi pia ki take out na banga dustbin bag hungla ni sia hungla do jing pang chu pia alo athom zo je at an ki noi se mai the ai ba ni khat hungla do lo wa jong le ki boy lo ahin in song to nam set lo ahin tabanga to khat la khat hi ki depend to ahin che ahi verse James chapter 5 verse 4 ahi look the wages you fail to pay the workers who mowed your field are crying out against you the cries of the harvester have reached the ears of the Lord Almighty ahin che ahi pathenin how avai
cho lẽ bol thế lâu thì về quan hiện point chứ bông ta chứ a Christian hoa giống thì bằng cho attitude ini điều đó là hiện chỉ pandemic à con à Christian hiện à cho lẽ Agel đó sa Abel gel đó sa hoa chứ Boinu nhà cái hình sẽ hình man bể sẽ lâu lẽ cái nó cái hình xem có hiện nè kan say thêm lo ala ni ngai thêm na yong le chơi hin ama sa penin kan say bang Lalneo pastor Lalneo in tabang program hin bon hi ki in chibana chi akona hi chi pandemic akona hi Christian hi na ipi reflection in a thewam chule sort up da pathian thu in ngai ho chu ti practice a practical ta iti carry out ding ham ti hi opportunity ap ho hi tabang ham sabana miem hin ko hi imacha hi lodan chule miemin nei se da thupi ta ina gel ho hi imacha hi lodan ti thain a gel ba san chibana miem khat hi na ni noi si ding dol hi lo le biha khat chunga kingam ti hi zin pathen dinga everyone is equally valuable na every life is equally valuable so kaga say moment them mo ta ni ki ka ka hung say hen in me he them na tan sin tin ka pha ka ki pa ki paum be se ne tu ni tha tu ngai ta hin se pio Pr.Thangboi hi in chile Dr. Boinu hi in an say le ke yong chun dependent life we are dependent one another at dan hi le ke yong hi na ho zo se zong hin phat la thei lang sei leo chen ta ka ki depend ji nga me kha ve le sei so leo khan alung gel idea za hung po nen ti cha kon chen i pi ham I het now yong chu ki ba lo wai ja chu midanga ko na yong chu thil tam ta jil do di me ti chon ki ging cha ta na sata na ki ging cha hen tun la in mi thuma ki aki ho lim na ki nei in ka chim hi lai ki te le ki sei war pun tin ano mama jing en na ki paum be se jing en tun ni tha phat te ho ki tu ke cha in lo pi te niu Pr.Thangboi le Dr. Boinu chunga avela velin pathin minin ke pa thu sei kin vin chule akit coming Saturday ting lehin Deni Prakash mama English an ho lim de hin phat ma sa chunga chun akin no chau jing en thu sei chu tam ta in a het thim lo yang aki omin hila athang pi chun not an ki bol do da chun het diwang chon kan ka kinemin tu chung hi phat a boi loading ji hin ama yang nom ta ke mang ding a hin mth sai nga zo hi in ama subject a hin Old Testament hi book of Jeremiah hi how ama in a hi thei chan gya contextualization bola tu I din mu book of Jeremiah kanan bol de hi in anom ta in chiong le tu hong lung ding Saturday te yong la anapang kinu te ti chu kan sei nom hi han lang tu ni tha phan ho zo se kitu ke chai chei thei jiwin pathin koma ki pa thu seina Gl.Momon ama in tauna chule haulim ase nom ki pa thu se nom no le aman in sein tin tauna khumkhana man nei pi dewai tai ama phat kan pi ki pao me tu ni Pr.Thangboi in Pastor Lalneo stale Dr. Boinu no ho zo se thu sei chu register ki bola ngai de hiong la ki bol ngap de hi na content no hoi thezin ngai no om thezin heta free a ke ho zo si za thedinga thu poi mo ta le biham point hoi ta content hoi ta nei free an in share pi hi available ma jing no ho zo si chunga ki patu ken sezin ke ma in jong pi yong le hita bang session so boinom lo hela ikichai thezi evin pathin hinga ki patu seina ke ma hin nei kate elun na dim set pakai pathin na patati ho nei musang na lazavin tuni chan ke jin mun chum ba adin India sung state chum city chum mai lo da ko chum ba am hi jong lewang nangin tu jang phan nge ta hin mi hon lom chai jong lewang nangin technology zat te ho mang chai na hin pui khom win
kimuto khalo mi tam tam jong le long nang mai na phat na zala zan pha ni piwa nei kimuto sa zalu na masapen na min kathang pa in chitale hijita kilhona book of James Jacob le khabua kamudo thil tam ta ho kan he khalo thil ho avela ka Christian khote ho ei makai the ding wa tu ni ha thu pa tam ta ka za do ho hi nangin kalampiu dinga thagau lampia dia lamwa ang panto pe thina dingin nangin ka za ho zo siu hi kami chang chiu kalung thing sumwa nang mai mai tu pi wa kita chu pakai ta sale thagawa in ho ka chi khom jing lai zo wa hi adi in tu lai hit banga pandemic ji kahin ko ha sa ta just ka ki bol now chunga hen pakai nang ma thagaw tin kuin na lovin kalam vai thi ding wa hi zin nangin tun la ka ki hel na ho zo siu hi nang mai na tha in pha thein pi vin tia ka ai hil ho ka ho ti ho zo si chunga ki pa tu si pum le akit azong kita bang pa ki tu ta kain mo ki thi ding win dam na to abhana class le lectures in bolding ho kataw pi ki na la zovin nang main sessions ho adi dia pakai hita banga August chan gaya chiding lam kai te ho na hin gon ho hi itu ta jong hong chi ha pe the na ding jong kataw ki na la jin nei tu zan itu ta nei ka che sa jiwa ke pa thu vel vera hin pum ha chung pen pakai sur sam ta ko ma kataw nei amen me nom be se jinge tun la chu ka sei lo kat ke pa thu sei ding khat bat ka nein tun la in ki sei do dam ka tin tua tao nay man pio Gl.Momon chule nu ha te nu cha chan ama ho chung nga hin ke pa thu ya ha sei di sanwin aji chu hi chi hung ke bol la hin gela chu basic Bible study mai bola chai ding ki ti hin la tu ni chan ge in ma cha lovin apang zo se hi memorial la ikichin thei diu Bible study anapange inapang ve kana pang khai ti kichin thei na dinga hi memento ti dam certificate tabang memento khan hi hong ki sim so ke in ichin dinga hin ama ho thum hin sponsor ai bol pe win alungan gel thei wa pathin na to na hi yong le tabanga ama hon jong suma pai neu ko khan an piu hi achunga wa ke pa win gru mayong ke pa thu na sei now itin ama ho chunga hin ki pa thu sei no me kan sei hin ima cha hi phone a memento of two people hin la ikloi khom na hin thu sei khom vai ma cha khom tu lai me min kho sei the lo hi da chu nang na ke hin kho yong sei jingla ai ip ti ding ki sei the lo hi ta bang phat la ya ki chi bol do pau hi pati ne lo thing ta nei ne pui ve ti mer chi na koi ding di wa ho zo sin no ina man di wa na ki si ma hi in a head diu in a nei diu ki chin diu ki si ma hi in address kan thu min lung se ten group ma hin se win la hi je chu ki pa thu da na kan se in tin all le on le an ki se in tin next week nom tai ni ki man cha tiu gal dot pumin tu nen la ding zo siu hi chan ching ki chai tau na bang pa zo bang pa tau te bon Mang pa.